بله مجاریان بردوام کن پیش روژا هبونا امریکای لنافچه سروکی رقصنا کرد به سینور لپاریس قدر پیرش پاریس الگلمنه سلاف بوده که قدر دخوازم دست پیکه ده بزانبم گلو امریکا در روشا ایرو ده کو آلوزی او قاسم زنن لسوریا ای ریشی سربازین وان هاتنه کرن اگر وکشینا هیزن امریکا جه سوریا هیا؟ سلاو ریز ماموستا سلاو جبو تاو جبو تماشاوانان توا براستی برین ها جارا 2019 دماغو امریکا تخوازه وکشه اوی چاقی جی افرس پربو اوی چاقی جی کسین شروع وکار گشا دگو اف دیجی سیاست امریکای اف نجبو برجواندی امریکای ایرو رو عینا مسئله بجیته لی برنگ کیدی بیتر گور ایرو امریکا نجبو خاطر کردان یان جیش بو ملت کی تایبت هاتی و بولگیج مثلا شر داعش یکمین لگلک تشتی دیجی پیره یک جی سیاست امریکی در روجلات ناوین دی ام پر زانن مثلا سوریه نه مثلا سوریه تنه یو چاره سرکرنا سوریه چاره سرکرنا روجلات ناوین تویه ام بیژن یعنی سوریه جغرافیا و ناجی کی مرکزی در روجلات ناوین دی گرتیه جوه کی وکشاندنا امریکا یعنی نما کاری تلیاوی ببینید مثلا سوریه دیش پیش رو جاویده او یک دو که امریکا وکشو ام دبیرین چاوا قفل لروج اوای کردستان تین خوارن لهله قصده هم جالی ترکاده هم جالی رژیم و ایران و حوالبند وانا گچاوا قفاله دخون هم د روس اشکره د به یان هم تسلیم رژیم بکن یان جی و ترک ایریش بکن له وقت گاوا امریکی وکش ممکن یک جواب به کی جان د مصلحه امریکا د وقت به قالوا روس و ایران جو خدیس فرا بکن و روشا سوریه وگر وک بری د 2011 و جنب تنه وک د 2011 ل ایران سيطره لسر سوریه توید که و روس سرکفتنك معنوي ديجي امريكا دستيني ابنا يعني نرصح امريكاي الاليه ديجي عينا نقولوا قتر تك وردش خوجا قتر كتن ورده اوقات نما كار امريكا يعني نما كار دانو ستانديني بير بك ام دبينن چوا سياسه اردوغان بمثلا انه هم د ناتو دي چك ناتو بكارتيني ديجي ملت كرد وهم لاليكي ديجي بروسا وبدئ كسي ديجي ناتو برجواندي خود مشيني لغور ابوريا او دخوازه امريكا لدور دي سوريا وعراق شو اف مثلا اف ملف پر به هفدو گریدای نه یک تنیش حردو آلیاده والحردو آلیاجی تی قبول کرن تنه لبا کردا يعني لبا شوري كردستان امريكا تي قبول کرن لبا اقليما كردستاني ولو جي لروج افاي كردستان بله ما مستكرم بله که قدر نها يعني شروع وكاري سياسي جي دبيجنكو نها بالانسك لحرمي حياة بهبونا أمريكا روسيا إيران تركيا لي وكشينا هزن أمريكي في بالانسي تيك تدا بأوايكي نيجاتيف بأوايكي نييني جبو أمريكا بخوا وغير أمريكا جي قالك زحمة دبي بشتيبي مثلا عینا به ویرنگی تی خوندن یک و سرکفتنک جروسار بخو یعنی کرن که سرکفتنک پرمزن جوانار و امریکا پیشاواش کست ایران و مورال ای کسی حوالی و کسی که پی بهور و صدی صد بلنتر به جبرگ وای امریکا جبر مراویا و شخوب بدروا و شخور چیروکا چید کن انوا امزورا امریکا بن ملور امریکا خست ملور امریکا خست لی براستی افقا صد و پنجی ایریش بوی سی کسی امریکی هاتن کشتن امجی لی هیویا و برسوا هانینه لی مثلا امریکا جی وکش مناتو سرکفتن وانی هانه ایران اشکره دی بیجی برجواندیه و هنه قالا هلال شیعی دکر انهاش خود به بدر شیعی یعنی سيطره سر منطقه تاوی بکر جي طهران حتى بغداد حتى بشامي حتى ببيروت شغل علي يمني جي اشكال دبي مسيطره كدي ايران امريكا دبي از ديجي فيم او نقطه دسبيك دي تنف داني جبو غوير ريا بيشا وانا ريا
اورتا سوريا وعراق دقه قد بكش بوغ نكارب يعني ايران نكارب تشاكو تشتي خو دور درباس كش بو ريل وقت بك وقت يفكش معناته ريجي فكر معناته اشكره لفيروجا حوالي امريكا ايجي يعني تكليه واب امريكا علاقات واب فرب امريكا بتريليونات دولار دان امريكا جبو خاطري بشكرتيا وانا بكي وتايبات قال عربي سعودي وامارات دوله الخليج دكم او ياجي جوانا فرنا خوش بروي شاغي ايران وبيتر بسركبي وبيتر غور بيبي وبيتر دوزا تشتندي لوانا بكي خرابوني هندري مثلا عربي سعودي وان بخودكش كي كدار تزاني يعني او مشاركو تقرتي دستانها لروجلاتانا بين قال لك هف بيمانين امريكا لولاتين كان دافي وقت الديار كري عربستان السعودي اردن اسرائيل لحرمي فكشينكي وصا مطرسيه لسر هف بيمانين امريكا جي لدفري بيداناك تشاوادقينا شخوا عينا أبي يعني كسيك بهوريب أمريكا كرنو بشكرتياوي أمريكا بشكرتياوي دكو أوجي تشكيوي دقرين هوالي ويني تجارتاوي أبوريا وانا هم عسكري هم أبوريا نورمال علاقات بيرني دماغ أمريكا فكش يعني مثلا سي عسكر الأردن هاتي كشتنا أو سي عسكر ممكن لباشوري كردستان بانا ممكن لروج أفاي كردستان بانا يعني مثلا نما نقطات أمريكي وهات روجلات نافين عينا بفي شكلي لوقتي أمريكا فكشبونا وينا قالك زرارك مزند دي سياسة مثلا أمن القومي الأمريكي كجير ديبيجن قالك زراري دوينا جفيكي قوتني قتين خوندنها مثلا بين بايدن ديمقراطي زعيف هالوسطوان وقاسي خورت ديجي ايران لهمبروا ديجي بي وعينا تشيروكي بي ليه مثلا لامريكا ديمقراطي بين جمهوري بين سياستك دولتي هي اري رولا سروك دولتي برخورتي رولاوي هي لقانونك او سيستمك جوار تاني بساندن جبو صالي ببيش دو وينكار بن جوين هادر كرن تشتي قتي خو يعني كرن افرب شافيتا ويق مثلا انه امريكا ويدر كفي تركا ايران روسا قال لك مثلا غور كرد راق هاندني دي لعكسي وترسي وي لسر عرضي بو يعني امريكي بنحسد عسكري بون دي روجافاي كردستان دي ايرو عسكري خو زيدت كي هزي خو زيدت كي تشكي خو ينو تين زيدت كي جيفي كي وامريكا مثلا قفدك شيء خرد به ترسي وينا افان وقت دروك شخوار ترخصت والغور وينا اب اريشي بير يجيبون مثلا غزي يعني ايران بخوزانه وحوالي ايران بخوزانن اب شتي بير زانن كمثلا تشقاسي اريشي لسر امريكا حتى كامريكا سوريا وعراق در كفن اردن در كفن اريشي لسر غزي بطال نابل او شرايا بردوامه وبارتيا حماس ديش كستيو وروبرو تندبه جوي او مثلا خوزانه دخوازين امريكا در كفي جبوك ساحه هان جي ايران وجي تركا وجي روسا رفالا ببي شوارو نشتي استانا وسوتشي ذات اتفاق وحرسي دولتها هي ترك ايران روس وجبو مثلا سوريا تايبت بله گلک سپاس بوده که قدر پیره سروکر اقتصاد کرد به سینور اش پاریس لگلمم